Nego što uđem u temu koju smo rekli obratiti večeras, ja zaista moram da tražim halala u svoje ime zbog ovoga što Idris Efendi govori i nemojte mu zamjeriti, mi smo zaista dugi niz godina bavi, njega malo možda emocije i subjektivnost vodi, pa zbog toga neke od ovih riječi nemojte zauzimati za ozbiljno. Ja bih samo kazao da kada su Ebu Bekra hvalili i govorili o njemu lijepe riječi, njegova dova je bila sljedeća i volio bi da to bude moj i vaš princip uvijek u životu. Gospodaru moj, učini me boljim od onoga što ljudi pričaju o mene, a oprosti me Allah ono što ljudi ne znaju o mene. Jer ti znaš kakav sam ja zaista. I zbog toga, kad god vidite da vas u životu neko možda pohvali i da vam neko nešto lijepo kaže, nemojte nikad pomisliti da je u pitanju neka vaša dobrota i da ste vi nešto zaslužili, nego samo se sjetite, Allah Đelešanuhu zapravo pokriva moje sramote, pa ljudi o mene misle ono što je dobro.